Ang istorya gyud ani Mike, dugay nagikay nako ni gusto i-share sa atong mga igsuon sa Davao del Sur. Only lang nga naglibo ko asa nato ipaagi na mahatagid nato sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang. Unya, I think we are also guided by our Holy Spirit and guardian angel na ato na gid silang matagan sa akong gusto nga mahitabo. So kaganina, ang ako ron tong plano maghatag ng untak ko gulay sa katong mga atong igsuon nga kanang dili bagid siya maka-afford ba. So ang nahitabo karon kay nadungagan na og kape, nadungagan na og paracetamol unya ang katong nag-text kaganina sa radio program nimo. Atong gihatagan og pagtagad ang ilang pagkugi sa pagtawag o pag-send og message kanimo. There are more than 100 no ka nag-texter unya all throughout the province. Atong giapod-apuran og tag 5,000 unya karong 500 hapon 500 unya karong hapon nga nahuman na ta og suwat sa sobre kay gisubri man nato no ka ang 500. So ang tanan karon, this is in coordination or in line with the Lenten season. Ang Lenten season will be next week. Unya dili sa ko ka pangimbitar ninyo nga mga tumo sa Holy Land nato dito sa Balutakay kay kuan man ta di man ta pwede nga magsuri-suri karon, but I hope nga kining virus God will bless us na by April mahuman naman ning atong lockdown. Hinaut unta nga ang inyong kooperasyon karon magbunga og kaayuhan aron kita magpuyo og normal na nga kinabuhi na. So ato kining ato kining suportahan alang kini kanatong tanan unya ini kahuman sa lockdown pwede na mo makabisita sa Holy Land in Balutakay. It's a nice place pero kinahanglan ato gin ikuan na sagrado gid ang maong lugar. Walay mo adto nga mag shorts, walay adto dito nga magpitis-pitis kaayo og sinina, unya dili mo adto dito nga sleeveless ang blouse, walay manigarilyo dito. Unya walay magyaga-yaga dito kay that is what we call the Holy Land. So naana ato nang gipundar ang tanan 14 station. Unya ang 14 station mao ang tomb of Jesus Christ. Termahin ni daw. Bona. Minum bulpen say. Salamat, ma'am. Ma'am, isa ka ma'am. Ay, Maayong hapon kanimo Ma'am Didi o kang Gobernador Dudut Cagas. Ako nagapasalamat sa hinabang nga akong nadawat nga 500 pesos karon pinaagi kang Sir Michael Nakwa. Ma'am, salamat kaayo sa imong tabang kay dako na kay pinig ikatabang sa amoa. Makapalit na mi anig bugas o sudan para sa among pamilya. Salamat kayo Ma'am Didi o Gobernador o kang Sir Mike.
Okay, luyo sa mga kalamidad niya na itabo karon sa imong panghinaog sa ilahang pamilya. Akong panghinaot nga unta hatagan pa sila og maayong panglawas sa taas pa nga kinabuhi para makaalagad pa gyud sila sa katawhan sa Davao del Sur. Sa ilang kaayo sa mga tao nga unta hatagan pa gyud sila og maayong panglawas. Pasalamat ni Ma'am Didi nga nakatabag sa amo karon. Siguro no, salamat. Okay, sige. Kay sa imong natabang sa mo nga grasya. Daghan kayong salamat. Salamat, Inautunta nga sa kanunay matinabangon mo sa tanan nga mga katawhan diri sa Davao del Sur. Labi na diri sa among barangay.